Shubor nakaslam jong unongsan hima. Kaseng National Henyotra People Federation hapo kajingelamu Presiden uba Andreas Nongkenri mentakasngi ke kendai tarik Jemang kala penpau ya kajing bemhun ha kabayadai bat kajing kamhi katenat sipai BSF ya ki laingut ki breu jongka ki badan ketiban siat yap yu ba roning Nongkenri ha kamit san tarik Jemang ha mausun bat ong bakadi kajing le jong katenat tarikam BSF kalong ka ke bamla ban pediang bat kum ka seng ka yang ha ka nongrim ban persajor ya ka jingkam hi ka BSF ya ki sipai jongka shisho ka seng kala penpauru bakat kum ka jingkam jong katenat sipai BSF mau ba roning udai unongnya atrok kit masih ubak hayito Henry kini ki jingkam baro kilong ki bamdai bat ki babakla la benrap uba Andreas ulakin turu iki bor pulit bat ya ka sarkar jela bakade ban yat kat kum ki kindon an jong ka BSF kabaha usnam kat kendai spa Andre Pupra bat kinturu ba yakini ki breu amdai ban bu hapo ki kitam sipai ni ki headquarter Henry dai ban IT bat ki pulit ban penlong ya ka jing token bao so bamhun alor kajing UI kajing di sosial media kadang-kadang BSF lasim berkelakan hi begini kilanut di supaya BSF letep keteng manik sing single sing bat kadam kisur dan kalian juga sengi ni benda bagi persyajur alor ketai benda na kadau bo ni supaya BSF masih siap dan susyem ya kajingim kibaluyuy susyem kajingim breu dan kono pada hari kelas kono aku kidai di kayim besitu reho ini besang nang belah pada kalian cukup BSF bro kalau don ke angst 1968 tempau syai tu ada unu sipai BSF ubasyem kata jingim kibaluyuy kimuslim joki breu kibadan atas nong kata kania betek cakum ke an dan ke civil code dan ke Meghalaya police inquiry berkini kan haru siapa ka custody juga Meghalaya police dan ke sosial media ro katang ikut pa ni macam ke kuah na kalian juga ikut keseng ila ong bakasakar jela ka di benia cakum ketika acts joki BSF 1968 baknang bagai ke jingler kuah juga ni BSF kelong kaba kinsya tan bisa katkum ka ang sene kendon ang kejoki nangta kimdei ki BSF bakin bu yaki haki headquarter kejoki dei banwan ra bai thik katkum ka Indian Penalty Court lani ke BSF Court hapo ka state Meghalaya police hapo custody kenang manyo man bisa hok baknang ini kai barok begini UI bakenum jasyu hak negeri bekerja berdiri berjungi. Kini di staff tu central government nara piraj poka headquarter kejoki nomor undi produk prosnam jungi dan kai kebalik ke central government ia kata ngintip kai ke bangi kwa menjekon menginya cekman kalong baik ting bakal kalian kejoki BSF ru ide imply so ban wani langsung banyo man bisa bertian bisa ada civil code bat haju ke poro tentu ya ke sarkar ke home department kepada menpej ya kene ke jinja ke pecah hotai po motion unsla dan kalian sengru ya tentu ya ki bagi dei ban sim bai kum karai lane kendonan jongka uti senja jokari India ban kadairu ban sim ban pensitam katkim ki kendonan jongka India